Danas sam postavio jedan veliki izazov pred sebe, a to je akcija čišćenja šumskog potoka u dijelu šume kroz koji taj potok prolazi na našem selu. On, nažalost, tako godinama stoji od kad sam ja bio dijete i ima tu zaista puno krupnog otpada koji ne može da se tek tako očisti, nešto mora i da se iskopa. Odlagao sam to godinama, uvijek sam pričao sa tatom šta da radimo po tom pitanju, jer zaista to je i nepristupačno i kako kasnije taj otpad kad se izvuče na obalu transportovati. Ali sad se ukazala prilika jer prethodnih dana je toliko bilo vruće da je potok u potpunosti prosušio. Samim tim došlo je do izražaja neke stvari koje mogu da se sad uklone i očiste, koje ćete vidjeti u narednim kadrovima. Jednostavno ne mogu više to da gledam i upustit ću se u taj izazov, pa polako koliko može da se sredi bolje ikako nego nikako. Tako da pozivam vas da ispratite i ovu epizodu. Planiram i buduće projekte u ovom dijelu naše šume. Mogu se da vidite u nekim prethodnim snimcima kako sam recimo barao drvo. Tu ima još takvih sličnih situacija gdje je drveće polomljeno i gdje treba da se očisti i siječe. Jednostavno ovo će biti neki šumski dnevnik, gdje tako kažem, naših avantura ovdje. Ja uživam u ovome, tako da ako ste u ovom fazonu, dobrodošli ste. Ja i nekako razumijem da ovaj lakši otpad završi u potoku, ali kako je ovo završilo u šumu, ovo je mora neko doći i baciti, koliko vidim, motor od frižidera. Tu ima puno flaša. Znači, pogledajte ovo, a legenda ovo nije mogla voda donijeti. Ovo je neko došao i istresu. Mislim, ne znam. Možda i donijela voda, ali stvarno. Ovako uzak, ovako usko korito, ne znam. Veliko jedno razočarenje u ljude i bilo šta. I kako se odnose prema svojoj okolini, da ne kažem prema tuđoj. Prva veća. Druga. Vidite, problem je što se tu radi o stvarno velikim količinama smeća na pojedinim mjestima. Ako je voda nanosla godinama se skupljala i to se uplilo u korijenje i tu sad stvarno ima, nije to samo pokup, nego to treba iskopati, izvaditi. Tamo dole još ima građevinskog materijala. Evo ovdje, znači ovih ploča. Ima tu posla. Ali drago mi je da sam ovo počeo i već se vide neki rezultat konkretniji ovdje uz obalu. I ovom jednom stazom koju koristim. Šta je plan? Da očistim ovaj ovdje potez. Odabrao sam stranu sa kojoj ću krenuti. Završio sam sa obalom. Tu i tamo ima i krupnog otpada. Najveći je problem ovo kese ove i ostalo što se zapetljalo oko drveća, što je voda nanosila. Ko zna, možda pronaćemo ih zlato. A i sve rođače, što zbacio crijevo? Možda ga mogu iskoristiti da budem kasnije pravio stepence. A jeste uhvatila.
sam da ovo povadim. Biće odmah lakše. Evo, nek mi neko samo kaže kako su vrata od šporeta plivala do ovdje. Eto, sad me to interesuje. Znači, neko ih je došao i istresao i bacio. Pogledaj samo šta sam iskopao oko jednog drveta. Znači, oko jednog drveta. Jedno 15 minuta kopam. Provuklo se ispod korijenja. Nanoslo je ovdje okolo skroz. Potok se vjerovatno prelije ovdje u nekom momentu i s ove strane, znači stvarno ima puno posla, ali očistio sam sad ovaj dio tu, pa jedno 10 metara možda. Imam još jedno 100. Ali stvarno je veliko osvježenje za vidjeti, eto. Do ovdje sam očistio ovako. Dalje moram nastaviti. Tamo. To ću je neki drugi dan. Tu sam stigao do te krivine, tu imam još malo završiti. I još ovo pokupiti. Ovako ovo drvo izgleda puno bolje. I korito. Sad nam još samo treba kiša. Teška artiljerija je stigla. Tačke. Inače ne znam kako ovo izvuko do gore. Ima jedno 10-ak vreća, tako da za danas sasvim dovoljno i solidno. Međuvremenu sam i usjekao ovdje. Čistio sam malo korito od graba i to smetalo je, tako da sam i to riješio. Ovdje ima još to krupnog otpada, isto ću to sve na tačke i uzbrdo malo trening. Iako je jako vruće, u šum se može. Pirki, vjetrić, krošnje pričaju svoju priču, tu je negdje i djetlić stalno oko mene. I zašto ovo ne bih čuvao i pazio? Zašto svi ne bi čuvali, pazili prirodu? Gdje god da se nađemo.